Kamalamula Kimshengu from Harrismith Ntabazi kwasihlahle sawo saphendukiitshe ngisho ibadla lama-Lazaretha lingangifakazela kuleyo ndawo kodwa ngisegoli eligola amadoda nami ngizofuna ukuya ngasethunjini. Ngithi angibonge kakhulu isupport engiyitholayo lapha bafowethu ku-YouTube nako-Instagram nazo zonke nje indawo zama-social media ummusicala Kimshengu. Ngiyabona ukuthi ngempela niyangifollowa kakhulu bafowethu, ngithi angibonge kakhulu, ngicela ukuthi ningadinwa bafowethu, nihlezi njalo nikhona ephejini lika Kimshengu. Nginithembise ukuthi uma ngabe uNkulunkulu nje esangibekile ngisasekhona, ngisazoqhubeka nokunenzela umculo, ngisazoqhubeka noma kunezintonyana nje ezingiphazamisayo ngoba kufuneka ngabe senginenzele enye i-album, yona ikhona ibhaliwe yonke into i-right. Kahle kahle nje ngiphethe double album, ama-album sewu-2 but awakaphumi kodwa nje abhaliwe awu-2. I-album ne-album Kimshengu ingoma zibawu-6 noma zibawu-8 azindluli lapho, kodwa nje the most ingoma Kimshengu i-album yakhe nje iphethe ingoma eziwu-6 ilapho, kodwa i-8 bese igcwalisela nge-remix and ngenza konke okusemandleni ukuthi sho ingoma mayifika kwezakho indlebe noma kanjani kumele uyiphinda kayi-3 noma uyiphinde kawu-4 ngendlela insimbi esuke ishawe ngakhona, ngoba ngenza sure ukuthi i-keyboard uma ngiyibamba ngempela kuzwakala ngoba ngiyabambela yona i-keyboard nje ngiyayibambela impela nje ishawa yimi uqobo, ngenza sure futhi ngenza konke okusemandleni ukuthi yonke into uma ifika endlebeni zakho noma kanjani kumele umthande Kimshengu. Ngicela niqhubeke njalo ningifollow bafethu, ngiyanithanda nonke ama-South African, ngisegoli eligola amadoda mara ngiphume eHarrismith Ntabazi kwasihlahle sawo saphenduka itshe. Tanko.